Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен бирге 20-чы сабакты өтөбүз. 20-чы сабак 16, 17, 18, 19 сабактарды жыйынтыктаган сабак. Ушуну менен биз 50 сабактын биринчи деңгээлдин 50 сабагынын 20-чы сабагын өтүп атабыз. Кана эмесе өтө турган темаларды бир сыйра кайталап кетели. Бүгүн биз сиздер менен бирге жуманын күндөрүн үйрөнөбүз. Карап тургула. Жай окусак ол, yo, il. Ол, yo, il. Бирок бат окуганда орё ил болуп окулат. Орё ил. Андан кийинкиси экинчи күн хуайо ил. Экинчи күн хуайо ил. Үчүнчү күн суйо ил. Суйо ил. Төртүнчү күн могё ил. Могё ил. Бешинчи күн кымё ил. Кымё ил. Алтынчы күн тоё ил. То. Тыдан кийин билинер билинбес хы бар. Билесиздер, тоё ил. Тоё ил. Суббота. Ирё ил. Ирё ил. Жекшемби. Андан кийин эки сүйлөмдү бир сүйлөм кылып кошконду үйрөнөбүз. Карап туруңуздар, мына биринчи сүйлөм карагыла. 점심을 먹었습니다. 점심을 먹었습니다. түшкү тамакты жедим. 시장에 갔습니다. 시장에 갔습니다. базарга бардым. Муну кантип кошобуз? Кыргызчадагы ып деген мүчөдөй, корейчада да го деген мүчө бар. 점심을 먹고, 점심을 먹고 시장에 갔습니다. түшкү тамакты жеп базарга бардым. 점심을 먹고 시장에 갔습니다. Андан кийинки тема болсо корей тилиндеги жактарды бир сыра кайталап кетели. Силер ушуга чейин кызыгып аткан болушуңуздар керек, Нанын деп да айта берет, чонун деп да айта берет, нега деп да айта берет, чега деп да айта берет, кайсынысы деги туура деп. Нанын, мен деген сөз, нанын, мен. Бул сөздү биз өзүбүз менен теңдерге жана өзүбүздөн кичүүлөр менен сүйлөшүп жатканда колдонобуз, нанын деп. Чонун деген сөздү, мен деген сөздү, чонун дегенди өзүбүздөн улуу кишилер, же болбосо биз сыйлаган кишилер, же болбосо биз сиз деп сүйлөгөн кишилерге карата чонун деп колдонобуз да. Мисалы, өзү менен кичүүлөргө же өзү менен теңдерге мен тамак жейм деп айта турган болсом, 나는 밥을 먹어 деп айтам. 나는 밥을 먹어. кыскартып эле. 나는 депти колдонуп, анан эң акыркы мүчөдөгү 먹습니다 эмес, 먹어 деп эле айтам. Улуулар менен сүйлөшүп атканда 저는 밥을 먹습니다. 저는 деген сөздү колдонуу аркылуу силер өзүңөрдүн угуучуга болгон, силердин собеседниктиңерге болгон сый урматты көрсөтүп атасыңар. Кана эмесе примерлерден карап көрөлү. Бүгүнкү текстти окуйбуз. 오늘은 일요일입니다. 오늘은 일요일입니다. бүгүн жекшемби. 오늘은 일요일입니다. бүгүн жекшемби. 저는 점심을 먹고 남대문 시장에 갔습니다. 저는 점심을 먹고 남대문 시장에 갔습니다. мен түшкү тамакты жеп 남대문 базарына бардым. 시장에서 여기저기를 구경했습니다. 시장에서 여기저기를 구경했습니다. 시장에서 базардан 여기저기를 бул тигил жакты 구경했습니다. кыдырдым. 시장에서 여기저기를 구경했습니다. базардан бул тигил жакты кыдырдым. 저는 옷가게에 들어갔습니다.
저는 옷가게에 들어갔습니다. 저는 맨 옷가게 giyim dükkanı 들어갔습니다. girdim. 저는 옷가게에 들어갔습니다. 맨 giyim dükkanına girdim. 거기에는 옷이 많았습니다. 거기에는 옷이 많았습니다. Alcer'de giyim көп болчу. 거기에는 옷이 많았습니다. Alcer'de giyim көп болчу. 저는 바지를 하나 샀습니다. 저는 바지를 하나 샀습니다. 저는 맨 바지를 şimdi 하나 bir 샀습니다. satı aldım. Men şimdiden birdi satı aldım. 저는 바지를 하나 샀습니다. Қана емесе başынан başlап bir жолдан қайталап оқып қойылы. 오늘은 일요일입니다. 저는 점심을 먹고 남대문 시장에 갔습니다. 시장에서 여기저기를 구경했습니다. 저는 옷가게에 들어갔습니다. 거기에는 옷이 많았습니다. 저는 바지를 하나 샀습니다. Emil, грамматикаға өтелі. 나는 деген түсіндірді ме? Сөйлемнің ішінде. на деген мен деген сөз. Өзім менен теңдерге жана кичүүлөргө карата колдонулса, анан 저는 өзім менен тең, бирок мен сиз деп сүйлөгөн кишилерге, менден улууларга 저 деп колдонобуз. Анан биз деген 우리는 муну дагы өзүбүз менен теңдерге жана өзүбүздөн кичүүлөр менен сүйлөшүп аткан колдонобуз. А улуулар менен же биз сиз деп сүйлөгөн кишилер менен сүйлөшүп жатканда 저희 же 저희 деп колдонобуз. 우리 집입니다. мисалы өзүбүз менен теңдерге 우리 집이야, 우리 집이다 деп айта турган болсок, улууларга 저희 집입니다, 저희 집입니다, биздин үй деп айтабыз. Анан корейчедеги бир өзгөчөлүк бар. Корейчеде сиз деген сөз жок. Мисал үчүн, сиздин атыңыз Даниэль болсо, Даниэль, сиздин үйүңүз кайда деп сурабайт. Даниэль 씨 집이 어디 있습니까? Даниэльдин үйү кайда деп сурайт. же болбосо атын билбесе же башка болсо 선생님, агай, агай, мугалим деген сөздү көп колдонот. 선생님이 어디서 일하십니까? Siz кайда иштейсиз? 선생님이 무엇을 배우십니까? Siz эмнени окуйсуз? Эмнени үйрөнөсүз? түшүндүңүздөр да? 당신 деп көптөр туура эмес колдонушат. 당신 дегенди аял күйөө бири-бирине карата эле сиз деп колдонот. Анан жана 당신 деп урушуп атканда сен деп колдонушат да. Сиз, сен деп. А так башка учурларда сүйлөшүп аткан кишинин атын колдонот. Сиздин үйүңүз кайда? Мисалы, Даниэлдин үйү кайда деп сурайт. Ушундай өзгөчөлүгү бар. Андан кийин эми сүйлөмдөргө, көнүгүүлөргө өтөлү. 오늘, бүгүн. 오늘은 무슨 요일입니까? 오늘은 무슨 요일입니까? бүгүн кайсы күн? 오늘은 бүгүn, 무슨 кайсы 요일입니까? күн, жуманын күнү. бүгүн кайсы күн? 오늘은 수요일입니다. 오늘은 수요일입니다. бүгүн 스리다, бүгүн үчүнчү күн. 내일, эртең. 내일은 무슨 요일입니까? 내일은 무슨 요일입니까? эртең кайсы күн? 내일은 목요일입니다. 내일은 목요일입니다. эртең төртүнчү күн. 내일은 목요일입니다. эртең төртүнчү күн. 모레, бүрсү күнү. 모레는
무슨 요일입니까? 모레는 무슨 요일입니까? 모레는 무슨 요일입니까? 물수günü qaysı gün? 모레는 금요일입니다. 금요일. 금요일도 оқылады. 모레는 금요일입니다. 물수günü 5- gün. 어제, 개체. 어제, 개체. 어제 무슨 요일이었습니까? 무슨 요일입니까? 하면서 무슨 요일이었습니까? 어떤 작다. qaysı gün ele. qaysı gün bolchu. 개체 qaysı gün bolchu. 어제는 무슨 요일이었습니까? 어제는 무슨 요일이었습니까? 개체 qaysı gün ele. 어제는 화요일이었습니다. 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 개체 ekінші gün bolchu. 어제 화요일이었습니다. 개체 ekінші gün bolchu. 그저께 murda 그저께 murda 그저께 무슨 요일이었습니까? 그저께 무슨 요일이었습니까? 요일이었습니까? murda qaysı gün ele. 그저께는 월요일이었습니다. 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 그저께는 월요일이었습니다. murda birinchi gün bolchu. 오늘 무슨 요일입니까? 오늘 무슨 요일입니까? бүгін qaysı gün? 오늘은 토요일입니다. 오늘은 토요일입니다. бүгін altıncı gün. 내일은 무슨 요일입니까? 내일은 무슨 요일입니까? ертең qaysı gün? 내일은 일요일입니다. 내일은 일요일입니다. ертең жексенбі gün. 내일은 일요일입니다. жексенбі gün. Анан бүгүнкү темалардын бири эки сүйлөмдү бир сүйлөм кылып кошконду үйрөнөбүз. 점심을 먹었습니다. 점심을 먹었습니다. түшкү тамакты жедим. 그리고 анан 시장에 갔습니다. базарга бардым. 그리고 시장에 갔습니다. анан базарга бардым. 점심을 먹고 시장에 갔습니다. 점심을 먹고 시장에 갔습니다. түшкү тамакты жеп базарга бардым. 날마다 수업을 끝냅니다. 날마다 수업을 끝냅니다. 군 사인 사박트 bü트름. 그리고 저녁을 먹습니다. 그리고 저녁을 먹습니다. 안한 кечки тамакты жейм. 날마다 수업을 끝내고 저녁을 먹습니다. 날마다 수업을 끝내고 저녁을 먹습니다. 군 사인 사박트 bü트르p кечки тамакты жейм. 먼저 숙제를 하십시오. 먼저 숙제를 하십시오. 아데겐데 답시르마는 атқарыңыз. 그리고 영화를 보십시오. 그리고 영화를 보십시오. 안한 기노는 көріңіз. 먼저 숙제를 하고 그리고 영화를 보십시오. 먼저 숙제를 하고 그리고 영화를 보십시오. 비린치 үй тапшырманы атқарып, анан кийин кинону көрүңүз. 연락합시다. 연락합시다. байланышалы. 연락합시다. байланышалы. 그리고 갑시다. 그리고 갑시다. 안한 баралы. 연락하고 갑시다. 연락하고 갑시다. байланышып баралы. 연락하고 갑시다. байланышып баралы.
이 물건을 쌉니다. 이 물건이 쌉니다. 이 물건이 쌉니다. 무부윰 아르잔. 그리고 좋습니다. 그리고 좋습니다. 아난 작시. 이 물건이 싸고 좋습니다. 이 물건이 싸고 좋습니다. 무윰 아르잔 자나 작시. 이 물건이 싸고 좋습니다. 무윰 아르잔 자나 작시. 안당기기 수렴. 이 분은 선생님입니다. 이 분은 선생님입니다. 무 아담 무갈림. 이 분은 선생님입니다. 무 아담 무갈림. 그리고 저 분은 학생입니다. 그리고 저 분은 학생입니다. 아난 데이티기 아담 스튜던트. 이 분은 선생님이고 저 분은 학생입니다. 이 분은 선생님이고 저 분은 학생입니다. 무 아담 모갈림 üdür. 데이티기 아담 스튜던트. Kırgızçaga ушинтип бириктиребиz. Эми 3-көнүгү өтөлү. Мурдагы темаларды бир сыра кайталап өтөлү. Зат атоочко кандай мүчө кошулуп суроого айланат да. 학생, студент. 학생입니까? 스튜던트시즈би? 학생입니까? 스튜던트시즈비? 예, 학생입니다. 예, 학생입니다. 오와 스튜던트민. 스튜던트시즈비? 예, 저는 학생입니다. 오와 맨 스튜던트민. 선생님은 교수님입니까? 선생님은 교수님입니까? Siz profesörsüzbü? 예, 나는 교수입니다. 예, 나는 교수입니다. 오와 мен профессормун. Мүмкүн студенттер сурап атат да, siz profesörsüzbü деп. Ошон үчүн бул профессор 나는 деп атат да. 나는 교수입니다. 교수님 эмес, 교수님, ним деген мырза дегенди билдирет да. Уважаемый дегенди. А бул жерде өзүнө өзү айтып атканда 교수님 деген жок, 교수 деп атат. 나는 교수입니다. мен профессормун. 그 사람이 사장님입니까? 그 사람이 사장님입니까? Ал адам шефпи? Ал адам директор компанияби? Ал адам компанияның директоры? 예, 그분은 사장님입니다. 예, 그분은 사장님입니다. 오와 ал адам компанияның директоры. 여러분은 한국어를 공부합니까? 여러분 деген sizler деген сөз. 여러분, sizler. Sizler биз сыйлаган кишилер. Sizler бизден улуу кишилерге кайрылып атканда, көп кишиге кайрылып атканда sizler. 여러분은 한국말을 공부합니까? 예, 저희는 한국말을 공부합니다. 예, 저희는 한국말을 공부합니다. 여러분은 교실에서 노래를 했습니까? 여러분은 교실에서 노래를 했습니까? Sizler 아우디토리아дан ырдадыңыздарбы? 예, 우리가 교실에서 노래를 했습니다. 예, 우리가 교실에서 노래를 했습니다. 아우디토리아дан ырдадык. 예, 우리가 교실에서 노래를 했습니다. 오와 biz 아우디토리아дан ырдадык. 선생님 나라는 춥습니까? 선생님 나라는 춥습니까? Sizdin өлкөңүз суукпу? 선생님 나라는 춥습니까? Sizdin өлкөңүз суукпу? 아니요. 우리나라는 춥지 않습니다.
Жок, биздин өлкө суук эмес. Анио, 우리나라는 춥지 않습니다. Жок, биздин өлкө суук эмес. Урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.